Mo mudi akosi abrempo ma atem nyina mu ni twa asere. Daddy Lumba nua ma no mo mudi na tem nyina mu ni twa asere. Mu ni twa ba asere ko sa na dwoboja. Entina man fo biam say PENYAH Twene ase te ne nka che Twene Jonas o meka saye Daddy Lumba ye no nsensem no on say ne sister abeka on 2 phone tam kese egu abuza panyim to park eso ama manfo edi ne sister na tem Twene enka bi o se dia ba asem finally Twene Jonas abeka sa na omo ma ye video edi Daddy Lumba the big sister atem no esa de ntina wo ka 2 phone tam egu abuza panyim no Twene Jonas abeka clash with sanko ofri nyina na odobro ni enya misko abuza panyim ankasa waji gumbi any supplement in fact Twene amfans pe obi a me man chiremu no akere wadwen ama me e wo comment section ayi PENYAH Brook Media me so say need mu obe like video no other my subscribe button na be click bell notification icon no for latest updates aba kere wadwen aba me e wo comment section me so ba so no wa share so enya bi ahwe e to fan kwajira kra 16th October 2025 ene ko PM e wo Kumasi High Court for the first hearing of court case abeda Daddy Lumba eye nsensem no eye between madam agoya sewa ene odobro ni ene abusa panyini no ye call first hearing by ye call ye yentima transfer na bi e say abusa panyini ene odobro ni omo lawyer e ka say there be or so person of filing some case bi etinya abotrans e ma court etu sheda say ne nyame adoma 28th October 2025 no ene betena asem no esu bi eti Tuesday no ana say kushiem e wo Kumasi High Court bi mu na at the end of the day no court e kwashi the injunction na madam akoya sewa only no lawyers ene Daddy Lumba sister omodi ato Daddy Lumba eye no sensem no court e kwashe that is her lordship Justice Alta e kwashe that injunction no ema omabuza pen go ahead ese obetimi a carry on eye no ho ensensem ema e ho no kran Daddy Lumba ne big sister e ka se there bi ene sare by pa de na eye no onsi ase no until say ye be carry autopsy na postmortem am ye hu ade a ekun Daddy Lumba no omma kwai me mfa ne nua na enko hye from sebe omiensie ne nua se aboa eti court e hye se ne yame adoma Friday twamie no ene yensa amna bi nyina enon be fa se Daddy Lumba na ne yire ene akosu asewa anase oja na wale na hwan kwa na fata se odi kuna itine kwa kwatena eso ifiade na ye call Kumasi High Court ho no mobiem na ho no hearing no ya header yensa nka hearing na e course no now right after the court proceedings no anyone say na Daddy Lumba big sister aye madam Nkwaseafuo all kasa na say obo abubuo egu awuza penyi to park eso ese awuza penyi ni maami die ja yes auntie die ja ana o 30 years ene bi do nyame me count 2 for time kese gu so say wa manya nye Daddy Lumba autopsy na o hwe eme ko sie efuru na what to 2 for time kese ofa bra no wana me kan so aba jana ni jenjen say wofa auntie die ja ana wo tire ni me ka o 2 for time kese kan time kese say se wo je wo saka cha sifunu no na wa ma ya trase ankasa wo tedi na chibo na na tap adi na chi ya wa fa no bet odi ya ni ankasa trase ya wu abusia na abi aba so amutiti ense me ni ya trase wonya nipa enti me ka me sell 2 for camp entam kese e kan tam kese say Same wa fa no do o msa kwa kacha asifunu no na wa ma me ya hwehwe wuo no mu ya cause ma kacha adikura kun chas etase ehu say ya hu a me ka wa to otumfo ntam ese court ache say 6 no so o mbe ya yiye no 6 December ye ni ba na man kan enti won ko yi no nye I want to 2 for time kese yen kan kwa Ora se yen come to bottom kese kwa e ma do e go fan se we be na ba media na so e ba media na so it media na so de e be na be video be twabo madam Nkwaseafuo e Daddy Lumba the big sister omu twabo ne pa ese o de no akobo madam akoja sewa na omu e Daddy Lumba ye ni bibi bi je omu gu Daddy Lumba efunu ni mu ase je se media no so attack e ba Nkwaseafuo so pay e ma se no kwasa koduru manhye anyame adoma china Monday no e be ka kwatena asem no so e wo manhye ahemfie na efa backlash ya media is about for abe ready on Nkwaseafuo efa entam kese obeka go Daddy Lumba eye no so no ene abuza panyin eso no eno ana twene se what ehe ne ha se modi Nkwaseafuo atem do oye no Daddy Lumba saman ene be wura animu e ma ne ka dan tam kese no se ade abuza panyin eye no ade to pack abuza panyin ade to pack eye on to pack ase e de twene
abe clash with abusua panyini odobroni ene omo di enestanfo so atem we ene nsema o ka kire wo me say mama me quick warm up meda akosi abrempoma ase akosi abrempoma mo amudi akosi abrempoma atem nyina mu ni twa asere daddy Lumba nua ma no mo amudi na atem nyina mu ni twa asere mu ni twa ba asere ko sa na dwoboja mo amudi daddy Lumba nua ba ni nua ba ko na kono akosi abrempoma mudi na tembia mu ni twa ba asere ko sa na dwoboja wadi ase ena minim se agimifo bebiri enim se di asem ni sitie asem ni nyina ne se daddy Lumba what you say before se on se ni saman abehye ni nua ba akosi abrempoma ayeden abehye ni mu ni saman abehye ni mu no akantam nti esi an otumfo kotufo agimifo ne se abusuapan agimifo ne nkoye yie dia. What I say? Obviously, you do 9 shift. Dabi me sorry time I'm pebia no mapio. America media time I'm pebia na me pia. Time I'm pebia ba me koy money moves baby on. Baby am koy no. I want to live low key nti na me pese me money moves. Me money moves me pese obi abe hu me line ntina man sheda. Anye warm up abonten na security nya tight me come drew me neighborhood wa me si abonten ba anyway me koda kakra maniti amede warm up bebrem on the street mom say na tie akosi abrempoma oni ni nua daddy Lumba kasa da bia so enti ono otene ba bi o na Lumba no ko friend say wakoye die na hu se ne mma no odobro ni ma nyina anye ne mma enti oni de wa pam odobroni ma ne ko saa ono ka ogbo nyina Nkwaseaka enti saa Nkwasea bi ma na ode abegu me so na mehwe om to odobroni ma nyina anye daddy Lumba ma wo ena odobroni ma me ne papa besu ya nyasa ye ni di baji ye saa nyasa ba bonten ye num guase enti daddy Lumba ne je omo no o saa opam odobroni no saa je odobroni ne bai no fra kosi abrempoma ma je odobroni abawo nti da odobroni bae no ade cheye ena odobroni no bo pa emoni nua no bo pa se yemeku daddy Lumba no so nti omo a na ku Lumba wo ena na akofa we nyina aba no nti omo beku Lumba no so Lumba ne ye fast a friend na afu ba ku ka chen say me kore DNA na ai odobroni ma no enye me ma na amapam omo amaje omo no o ma ba me so ba beku nti bra na beboa me be save me enti na nafo no bedru gate no obo prunuma odobroni pie ba o se omie no na nafo no so frɛ de efrɛ akosi abrempoma abo na amane se unua no odobroni na busuamfa begu omu ni fie eku no ama unua na tiatia ma wo so gate na unua no odobroni se omie me so ena omukun daddy Lumba wo fie o so enuntina bank hospital fo agimi fo be kakra me mo obi anko hospital nkasa ne ho yade bio obi se mu na makun Lumba obi se mu na maku Lumba bae na mutam ne she MRI se ho ahwan machine mu na maku no Lumba odobroni ni na busuamfo se mu na maku miwa mo na aku no ofie enti sa information we ni audio na Lumba voice no ni nyina man ne de sani akosi abrempoma no enu nti ena ono de o se ni nua no akụkọ kura no omo ye report nkụkọ omo ye den omo ye nantwie kura omo nantwie wu a omo koye investigation hu de ekun nantwie no nti adan na mudi funu ni sie se anyam na mukun na mumfa funu ne mra na nani hu ni enye postmortem na obia ni ntwiem ni ehu de ekun Lumba nti nipa da sani ne kun na police akọche no asembia ni wo enye nipa ne kun na ni ekosie asembia ni wo na ade na efenchim enam se makuni nti chinchini amato abusia panyini na abusia panyini aboa me hu ye me mabusiamfo bebere awu omu a ayiye ye mo ne omo yere kura amane ya ye bibia wi abusiamfo te ka kosi abrempoma ne Faustina Fosumo omo ni abusia panyini na betimba timba ko Oma wie bibia no ansa na oma fro odobroni papa ne maame de ato oma nim se date a pese ye beye ye de hye ne yi ayiye ni nanso we die
odobroni mu akoto abusia panyini no ama odobroni mu date na obi e follow odobroni na ekontu abusia panyini na court na ono ne nuamba emane afosina fosu akosi abrempoma na o fight e wo court against ono ni nuaba emma because side chick atono because side chick in the kun daddy Lumba into one tona police for becheno nanya unkum nipa na nipa wu ona asiase usoma unu aketo amane koye postmortem abra obi de hia wu na busuamfo guo kwase aba wiaso ate se obi wu a ne yire na mai koye postmortem da bi efunu na enuanom na busuamfo na ba beye postmortem enye oba no se me de minu aketo akogina ofre daddy Lumba man kitingit kogina o se enye hwedu da bi omo se eno omo mpeti omo pese omo ahu efunu no enti akosi abrempoma asema ho ye no de ope no ona obi beku papa ana maame ana obebeku nua na abemi akotam body na akotie na o mi anya investigation ehu de eku nipa na eye waawo ya boa on de wo se de ope ni enti wakantam kese ye otumfo mo make sure say mama otum abusia panyina koyi funu na ba near the doctors anya obudobroni na han omo near the omako gina ho so omo ncheke ni ehu de eku no enti odobroni mu ne ku na police fo akoche omni omako hensewam next time mekum nipa waye die ne nkra ne nye unema musi chinchini a ebeku no abefa ni nyapade ene me se mu benu mu kra se mu kun Lumba ebeche mu nsam me first day Lumba wi ya me buy video say man na kunu because boys no mkofa funu no ofie ka chen so odobroni mu ne kun Lumba ba na me fresh ntina me pese me de betum first day now me ka say e man na ku daddy Lumba opa obi an ko pese video ni hwe first day na because Ghana be biom ka kire me abusia panyini no so ame anchi da odobroni abusia mfo so makun Lumba no yes so obe force akata so because o man waje bribe me mo obi ekoku no Lumba abusia panyini na te say ai yes o man odobroni akohan body guard fian we me mo obi ekoku no pasia nipa no mo beku legend say ofie na mo be me ya postmortem ni yakwachi omo mkun no any odobroni abusiamfo na omkokun no because of FM ni estate mo ya hiafo ma kwasia obi ba na mo ba beku no mo ya hiafo ma na mani bradi a obi ba na mo beku no wo de abusiapan na nya jimi ni amfa efunu na meto ni anya postmortem ni ehu omo nkomia no nipa fingerprint no na odobroni ni mekire nipa obewura adam omi a daddy Lumba kon e ma ni wuye no sa nipa ne enkoche no na munya jimi se ma jimi obi akum nipa na ye kata so sa omo Russia enkosi efunu dabi eye Lumba saman e na be hye amne ma ne nua ba ne mu e no se chinchini a masa me kantam kese abusia panyin fansa nka me nua ne funu na eba ni say na obi awu na side chick na etire de yenye enya side chick na aku nipa no kura ka side chick no kura na be ka se mumye nkoye postmortem no ana mumye nya autopsy no because side chick uye innocent a unim se enya na aku na edi enti na usuro edi enti na ye nto abusia panyini edi enti ye fa confusion mra abusia panyini a odobroni tro letter koma e man so mfa nkoma akosi asewa se o mani nsi ayiye na asese obedikuna saada na ne kofa problem ni nyina bai because abusia panyini ya boa wonim se odobroni obi anware no wo side chick obi anim no ama wawa be kan clear wonim nipa no hu no wi aseda wawa kan clear nipa wonim ni yakosi asewa enti ode letter ne ma na boa adan na won fansho wadakam na won titim and one fa letter na nkwa anka court case bi ama nka yie no ebe effect se na otweda ne ye pepepepe ba wa jiminti udi akraketo we yachi na o control ti se ma remote u jimi ya memo bia be ku me do ba to Lumba no me kana kra kire o emwa stupid people ade na bibini jimi sa enti akosi abrempoma wa ya ade me abusia panyini no kase o ste obesi afunu no abra me nya postmortem a enkasa memo bia koku no me na me ka kire abusia panyini bewu minim se odobroni na beba beku abusia panyini no because ordinary ye dirty work o wi anu aku no but me medical ku na nsa na odobroni na beku no ade na akraketwa wabeji obi ku no no aruru nru amana dia na papa ni nguda na papa ni last minute papa na hu se
enkura no apa oba ne de omo share ni nyina anya ne ma odobroni ma ni nyina ba kokura anya Daddy Lumba ma Okosua brempom anim sana Okosua sewanim obi anim including Roman father kura anim say odobroni ma ni nyina meminim Nkwasea na onye mo no mebisa na ofon so say ai or I and the girlfriend ni Daddy Lumba yere no so enti se wono munim se papa no ebe pamma mmada na hiafo nti chinchina munkokunu makuna wi a yenye postmortem amoso ya to obi anti ya mo obi anye postmortem o mato abusuapanyi omu wi o meku abusuapanyi so guso cause abusuapanyi no odobroni de na akoto hotel a nwumre bia so no an ekotwetwe kwati o so de ashawoni na ko ashawoni econom de ice block atwetwe abusuapanyi kwati no mde na to nice pay road no man promise no estate we your dia and to promise only amani nyina no owie case no no di adansikuru mu ma odobroni na o ma fa kire kokun ti se de omku Lumba no ma kire se o bank kan small girls no mu wo fie workers de de dem o nya adwuma bia da no de o mu ya no no omku nkofo kunu ntimi hu se wa me he aba picture no per last 2 years na mkase na o mbeku papa no o be speed process na ma odobroni what I say etia ban say Daddy Lumba wu ya order dem no omo nkofa afunu koto se wa me yo omo ana koku no na abusuapanyi ni jimefo Nkwaseafuo meka chia mo mbeku Daddy Lumba da o wu ye na omo de fila na am say anadwona na ye kofa afunu no omo amakun enti bang hospital ne de omo ye awudifo mo bia nyedan no bia cause bank hospital no ya udifo because hospital we hear abeto case abeto so say wonu wakun Daddy Lumba na wontimi mayi udi wontimi mayi wano say oh awudie ya amode hye yeni mo hwe na say muntimi nkasa muntimi fa CCTV camera Daddy Lumba ba hospital ho a woni nam ho ma abonten na obi aku Daddy Lumba ofie na mo pese mo hospital mo lose workers mo lose customers nti mo jimi enti mo yedin mo age bribe se mo ba di adansi krumu se be ya udini na on kese ye chine tum no obeko free what you say anipa no obekum nipa e wo se ye chine tum nya se obeko so kum nipa sa won odobroni kokun Daddy Lumba because that odobroni man nye Daddy Lumba ma enu nti na abusuapanyi na boa ne te wo se the odobroni man ye nye DNA di entina wo abusuapanyi obetena interview wo ye interview na wo ka se odobroni ma de ye nye DNA oba obi foforo de ne babeba na obe DNA awon fa wo to odobroni ma de obe make sure se wo nye ye nye DNA because unim pefe se odobroni ma no omo wo papa enye Daddy Lumba ma ne omo so enu nti wo ya branti atiemi ye na tiemi ye oya baye wa she video ni ma hunua bema se oye ukoto se oba anabia bibia si ye twimoja ma akura no na ukọ na omuye test no mu se omoja ne akura ne ma chi na omuye die ne na nya oba nko kanchire oba no nya se obeba beku na dan amoni na si no wafa ana obeba beku nti enko kanchire no cool line waja no na de wo besum na no wasum no okọ ne baabi opekura uja na dan ya odem menko ho be 3 months na nko da fie 2 wo nya meche no 2 nya se obebo pa ma ma beku because omunya ku a bibia ye ne dia onya kosusu hu kire na danfo a oh eni kuku no ukuna bibia beba be ye odia because wona ye yire ukuna omuntimi pam mfirifio na wo nkunu na amani ja odia obe onya be kan abontin se ekime no anu no obia be du atem so ye oba adwamanfo ntiku no enu nti na odobroni mu kokun Daddy Lumba no enu nti na omukokun Daddy Lumba me ubet ma kire wa adwen ama me e wo comment section aha PENYAH Block Media